Hello viewers or subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Lami kita ke Syakri kita berngam ya ke Kendra ai kerja ke Islam ajar pra ajar kendai kenma ko ki patbak bai isamla shenrang bakentai ya kata ke scam white ink scam ada kata ke jersey tak siali kalau mak kena hikai ke syak welcome nak daw jong ke jersey tak siali Mengan kesan eta ke parti malah dom berpular kan sungkam pun defi warsa ek khun ke balik komta yo bakal lap ke CDI yo bakal lap ke jing toket pinak rung hak hatop pinak bam jadai gilan hang ni artli kimau mulai bak mau tarasan hak election MP ke yang nengkong ke mulai kawan baar ke mau tarasan Haka jadi vote haka MP election. Kemudian sebenarnya Pak Brai, dalam mapi bila vote mengi kemutan rasa nadin. But MDC rungai kan dalam kemulanya vote yang mengi kemutan rasa. Mungkin yo ya kan lakam sensar hantai apa kasus Autonomous District Council. Habang aruhang ni kini kibuan amangna kilakan benyau. Tangi ni ibriu seh. Tangi ni ibriu kan mau kiparlap. Kapag may election MP, BPP garantang somot ki MLA. Kapag may tagkartang ki Dr. Kisengkan, garantang sifamot ki balibut. Mi ka result tam laylak, niyo fajar tam. Te wakin ka yu pa kasi jong imo. Wakin ka, wakin dia yu pa kasi jong imo. Hagani kasi berada melawan cemau senang, lawan cemau ketat, lawan cemau kli, lawan cemau tobe. Mga ko banyak turu yung tikipan ba gafun nga bapol ni laman magkersa jo pra sado jo jato pra namo khan naramsi namo jakso bakam tatter mau komak ni sawan ni nasna kini pukam ni sawan dai kadaw namo senam jo nginungwan sumi sayo mariaw asmu hun de kren jo fi hagato kasni ni larai magkersa jo pra ni lifestyle kasni si balang up dawa ginseng lip sakalai dalam kipan ba le thang membeti apa indar bar Ang kena kami pelang na yun habar hi namar muyam kamuyam dap semam lami ke YouTube dia ucu tahu mengama. Amo ketat ya pai kendai beje. Ya ke surat ke bakhuru haram ngadap semam kan ke yunda bar. Mau kri ni pentip menstak. Namar menyemyo punya phone ke saudar. Saudar lep kerat apa maria mau bakor ke diksi badap. Pemenasa beje ke mare kena mi kena apa ni nak sakit dak. Ambil ikit ki kham ki ko man meeting pra. Kata ke ke bol ke pra. But mana kadang di meeting dengan parti DPP dan baik kilang kami ke babak kun. Mending apa walu long. Kakrep mamen ka caban ni menit. Dan kilang kami ke babak kun ki som apa yang gabar. Apa karting. Ki beriu ki wai di kali berwan sa meeting jong pra. Te ki paibak badan hang ni ke bawan na wi ki jakawan on bah Maria atau itu ibriu. Ndrai ki dan ki nong trai ki bajar jong ke parti DPP. Balai ki trai jar ko man Batai fi kene lami kita ke Syakri kita berngam ya ki Kendra empat judan menur aka history jong partai la kalong akan negeri ke jongi la kalong ki syam ke jongi ba Syakri ur berngam ya ki Kendra mano ka Syakri kide kinong ikmat ke jongi mano Kendra udah walaupun sang suki ya kita Syakri kejoki. Doktor kisahkan ujuban bahaya kini. Yang pi kipada pidai kikenrat. Ni dai Syakri. Nama dah je pi. Wafin Syakri ya kipadba upadba udan gebor. Udan ka ikhtiar. Manong yang pi le ya kan ni. Le ya kata kita kali gebor jong pi upadba. Ka BDP kawan man hikai ya pi man persmo tho ya pi. Ba pidai ma pi kikenrat. Om kita ke Syakri ya pi kibat akbos. Jaman syong lagi kalita ia yong. Jaman bo lagi security. Om kamu MP jongi. Day MP jalan security usong daga skuti. Usong daga wagan bak bright usong daga bosau menilai. Tadi day Syakri. Jaman mikmat ya ke parti PPP.
Kira pun yang kira orang mentah po nama senang nama ketat tinyawan nama ngidan kajesan persekutu dia nang dan kira mak pun yang mentah lu kira ngidan ke komiti jang kemariau persekutu dia menilai dai ke kam ke bakilale ni sungu nakam ta jongki ni so borom mi kata ke jingle ke jongki ke balawan se yin tengah ke ski ke beradab ke reu rang ba ke longkme ke ba amdei tang ki bada ke parti BPP ke parti BP kam padran kinam ke kam hamotharasan wan kinam ke kam negoi parti wan kinam kme negoi parti kyong bapol ya dek ni tengin train napo kena ba ka arf saltarit penyei ya tak bor ke baki train ke ni reu rang ba ke longkme ba ki samla napo pensal lengo aka arf saltarit amdei mangagako amdei nakrenya ka hok ba ka jeng sisa Kumbarale ke MP ke laon nile biang akan ke MDC election. Aku akan kerja ke wei ke bentang bentang nanti po dom sok sah. Hadir bala pembenar yang ke MDC election. Dan kita orang bapawal mesti akan duduk berwei ni para saudara ha. Ang ratip wei tau saudara. Bertemu menyalek persyaratan dari parti. Udah parlok mengiiknya sultanat. Hadasnya aja kat kendai yang lalu ya kan. Jelang jadi saudara Pak Motak Racan Blok yang ia tahu nak ia senjuk kena sensasi Motak Racan Blok pada kata dia song dijungi lagi yang akan ad hoc presiden pada tahu bahawa para saudara menyalih election belum ad hoc sekretari hendai ke pejabat hamaria fitip hamau yang fitip akan si nyitip nak dekat no ia kata dia tu jong dia orang ba na penduduk Mesir yang dipadang ng Sosnong dengan Motak Racan namar badante kibakwa baik akam sesyar ang Motak Racan baik akam sesyar na mikmat akan jelam ikhliya jongi kikwa man ay tang hakaway ka longyin ni ka BPP nyamday kong kaseng kongres Presiden na Indira Gandhi Rajiv Gandhi Sonia Gandhi Rahul Priyanka Gandhi jayu yang keseng kongres nanti syania tang hawa kelongyin kongres kalang tangkap parti kebarit hari India yok kini ke BJP ke sesar ke kongres namalah syania ya ke parti pada ke sesar ke India tang hawa kelongyin haka BPP mau buat berai nila on nginam ainat ya ke sesar ya ke kamlan khmat ban bak tang hawa kelongyin kadang hawa ke konsensi kibau no ikhmat ulok UMLA ndai mola go para lale akhmat lale akban kena bani tiket on badan MP nan kam kita ke pimdan go mele men para lo bisi nan kam kita wat pa tiket ke namai tak ada ke BPP nama ke borom ya ki samla ke nang ke sta ya ki lom tuye ke nang ke sta ki rangba ke mana ke sim syakri ke jak benriu Ngem dengan ailat ban sesar ban penia ye kam ki jam dong jela ke jongi tang hakawai ke longyi ngem de su kari sesar sim ye dei ka ri sesar paiba oba dok oba sok kan do noru ne udang kan se man syakri ye ki paiba kita ban yo kala ban long kum kena mikmat kita ke dei ke parti BPP dia memang kena daun yang ke Voice of the People Party kesur jong upat ba kesur jong unong bela kesur jong unong syang yo kesur jong kini samlakan saya ke syang dukan ke di dukan kesur jong ki nongnya kali kibru ki ong anjok election ti bapol lepo de bapol lagi driver taksi lagi nong bela suspek kai bagi tray ki driver taksi sampai ke jubah bagian ai ke nang belah sampai ka ngim syania akita ki haspa oh i borom yaki don ki haspa ru ke bergam se man syakri ki pakba ngamong baro betilong kumta don ki ri rong ba ki badon ka spa ka ko ndai ke dang mense empat man syakri yaki pakba ngidon na ka parti ki jongi ki bekersan ki bakum kita kabaa Hakin ke sini ke beradat, kadang mesin yang ay ketika video, bakaran ba amising ngataray, om, kada ba ada nuso bakta kanong rin ba jadi benri punya dayo pun sampai balai umino nak ke HSPDP pa, balai tayo ke BPP,
dan ubriu masyong kayeng pipinur masyong kayeng lagi nongrem jong kata kayeng kila kelem kila troin kila telot selai kayeng jong piu makrum akan riang siliang udah upaya urji losang mat arpai losang mat troin kan nongrem kamdan su nur masyong kata kayeng masyong kata kayeng kan kelem kayeng ini mensal ka atas PDP kala kelem ke nongrem jongka omdai mga kerendai omdai mga kekento ngayon manuna ka po yung mga open store lindo kumul ang ikaw markor mantan kiklain kinongrem uyeng hanggang sisa baro ka mariaw ka kensi ka moyang kitip bang mai open store lindo uyel election ju ay pisa day upay ba baduk besuk ka sifo tengka arho tengka jang upay ba ka kersan ya umai open store lindo Rejayu ya ka atas PDP hagani kisni ke pemeta pi kino maria fitip ni ke motarasan yitip ka motion kan sasi ketip anam ka bangkan tan ya kata saya perkat hi pi ki patba ke bekersam ke besui ke parti HSPP ngambil ya pi bidan nak kata ke parti dengan ai ni mempensai mempensotu ya pi ki patba nama terkedal ibadan ila mino na kaca PDP harati nongrem nama lo nongrem dengan ke parti ke idan mencua kira sang man kelem kira sang man yai persya ya kan nongrem dong unong seng jongka kabalai hari ni keski ke badap lapun isamla nanti na markasan 6% iba tre shekhem naga benta jongka parti pra kumba kira tre akapor jongka election MP Andai kensan kini kisamla kisang banjak rengai, kisang banjak jai no nak parti PDP. Ngala persan manwa jentip, lap ya kawe kadau, maju om, maka kam ke bemdai, kapau pertai ya kawe kasi. Kai kata, om ini kisamla, oh la dante bakular ban aikam pulit, ban tungkam pulit, kiamah. Nata kadang yang menur su banwan seupra. Yok nyum yok kam pulit, yok kini kebetulan kabor, kem tung kam su. Ngangong kata kini kejeng perkat kaba bakla. Kumno kum kini kisamate. Kem perkat ya ka ai kama saja ya ki adin abot. Shano kata kejeng mot kejeng perkat kejeng ki. Lakse ban tung kam pulit, kamna mare. Baro abanan ke lakam perang tiap sopyan na shalom. Kisama dengan Mariau nak kenci kiramat mare step mana kasih karena nak man mare pulit hamba pelong itu kan interview pulit don ru ke interview amla macusung kampung tu bagi ta ke badan hakabo bala nak dan ru ke BBP kana maila ke kar kom tung kam ke bakom kata kadang ke MPSC kadang ke DSC kadang ke recruitment board jong katrat home and police kaman tungkam yang kipulit halo kinongrem bagi ni samla kila ban mare halo kan nongrem bagi ni kena samla kila ya ka interview nak kata ya dan na mariaru baradan bakula re phim tungkam pulit kenma ya kini kawai ai keberjah ke Islam ajar pra ajar kendai kenma ko ki pat bak bai samla senrang bakentai ya kata ke scam white ink scam ada kata ke jersey tak siali karena mat kena hikai kerja welcome nak daw jong jersey tak siali ndai tang mala welcome ho ndai tang mala welcome toket ru dak CBI bat menta ke toket dak CBI kadang ya kadang don aga ye bisa dai na chuhikai na chupas tu je pi kisala bapli yo ingat akan dia trap akan dia strip kaba pin up ya fi yo ba fi kam polit menta daga backdoor policy dari tungkam sop hadin sansnam pen jauh umat ya ilai pa jompi pen jakan ni ke kon ni jompi nama on ki sendak no e ke kam kaba fi yo nama la tungkam be an ya fi atungkam sop ya fi ki kwan dari don kikul samla jopi ki boong mengan kersano eta ke parti mana don berkular kan tungkam pun defi wasya e kikul no fi balik komta yo bakal lap ke CBI
Yo bakal lap ke jing toket pinak rung hak patok pinak bam jadai. Ngamisi na piyok kam na kalenti ka badai. Ngamisi na piyok kam na pipas ke interview filak ban mere nande ban nengkong ban kemen. Nakam te do ke kru ban disai jong pi. Ma pila yo kam pulit na kalenti ka babek bakakut bak ka bahok. Ka BBP ka yen hakan nongram na baging susya ka bahok. Denmark na kadaw hakan district council election ru hakan manifesto ka bala pili ka nigasi ka bala laong bakar tungkam tungjam district council kan danno na ka policy penrungkam kan dan ka interview kan dan ka exam om kemalong mentah hakan nigasi ka bala lap na ka CAG report tungkam palat prabu arngut district council kram kanu ka interview lasu tungkam sop tang kita kepada kerja day kebadan bagi badan district council pada mengong kemtaru kamut bagi ne ke bayok kam kidai ke bela penbam pisah ni ke bela ada ke pisah ke bibi kong ke le persyak ya ke jing bamsak ke ya persyak ya ke kom tungkam tungjam ke bakum kata nama kita kadang ngakot de pi kisamla wali ingat akan terap election wali be yang di pendik election yo ba fi jauh umat ya imei ipa jong pingale kendo bon kini hikai ki berasa awen kam na kata siali mangaya don bon snem ba ka seng apsta bon kini kai LP ki itu maina julek se kejingalang ke jong ki ne kini hikai tak siali ki berasa awen kam ki wan coba FC Shurai ujan sekretari presiden jong ka apsta yarap lam sababu le kon nang ba jong ka apsta ko yang besar lebur pan kimi asyuk ya katam kisamla na biyok kam pulit kamnas na kalenti ka bamday kan mau bamday ka mapendu ya katam pensyak peleran ka emlang kasalang bat ka basu mae kalom bayo biyok kam syuk syata jingim nama kadan ka brak lima ya ka kerteng ka jongpi wanambi ko kisamla ke bai mereka BDP ke terwayahi ya ka tungkam tungjam ka bakut ka babek maka ka denti ka badai ka dai ka parti BDP ka bawan syafi mano kikmi kikpa ka msukmen bakut jonga yo kampulit mal lepas ke interview ulaman bare ya ka jenyu mere ka ko jonga kali kamnas namar bakal yo daga jengla ka jongkahi omdei daga jengarap jonglo yang ngasih snow dom hai ki beriu te yo kam serka de yo kam pulit yo kam nas dak bepun bam pisah ini yang aku kesini nak kot jesen kot iki pastor kita membasan makan pau ke sungu yo bre ngana ada tip bagi dan kiba yo kam utang ada mle kumra ngana dan talang hakin yo kam dak bam khot kam hop piki ki pa pino dan le kumpa pisukor yo ble ni de ki kun tersta itu kau beli yo i ya ke ai ka banginya le kan mau wan ong ba umi ui ka sepoi ka si wan bisar yang ngaba de pi kita ke bale ya ke kampe a ka ba khat do e talong hadir malam ni kani ke jikun bra ba jale election dan DC oh ki parti ki ba ya hespa ki ong kum no ai unya upra umanya tem jo upra ba ya ras chong syet itu ngeselek bagi ngesaber najrong hadir mut ayu nak tin ber hakin sorak tin kasih kabut ban ber do kau komo ai kau ya kasiar ya kahan ya pu kemar kasiar tu tengat dau umau ngat dau ding lakai yang i kinang matagasan tangkong kasiar ngapa yang dia tengam dai rau siar ngadi ubri ngamdan so kikilat ki bapak penat kum kasiar ngamdan so kemut kebandak kum kasiar ngamdan syeston ngadi ubri Raya pi la ken na kita kebadan na kabor wa bilang tat ko musiar ni chuber ya pi kan mau habala ken ya pi kum kisiar kom kihan kom kibrang ki masi umrat ki tingri ki sim ki do ki dan gajin im tangba ki don ya ka akor ya ka buram kumadon mangi ubriu te habala ken ya ni kum kita ke ban akor ke ban buram ngiru ile kum juken penpau mengilang Jibril ke baklamawar tum jimrat jimleng tum kisiar penpau kum tak
เป็นเป้าพี่เป็นเซลล์อาการเศร้าตริดวันนี้ไปบ้าวันที่แข่งกับกิสการกิบลังกิมาซีเป็นเป้าyang kejeng long brio ke basisha ya ka akor brio ke basisha kata kade ke bahikai ikut apa pesutu ya pi ka BBP kali kelam pesutu ya pi naka dan ro ki bang kumno marajang kas polong school mo ai boycott ai by uniform bat kum ta ter ngong tang kadi ko wei atau fikwa bahadir mau kun trong phi hadir baka kun trong phi kelepas nanti kalau yokam nanti kelepas ka doktor ono engineer nurse dan manu baong bakentok oh kata kayo kam nurse nanti kelepas nurse ti dan day dah kepisah bagi ai mangi kepot election dan besi kena mendak dia kejeng pulih kali mat kena kejeng pulih tang sipeng por fikwa bagi kun de pincak kan tok komta le fikwa ban ong baka emlang kesalang kasnong kathau ani itenak hi tu kalong yi ki kemi ki pa ki beduk ki sutrei bela ki surep ki sureng ki tre sistem de kun pat upas doktor upas engineer ta ki ka borom ka baka BTP ka kwa bandikai ya pi ki pat ba nak ta kadau na khot ngawe de pi ka ka por komta kersha ne ka parti BTP ngen ja ta kan ti ka bahok ba ka khut ba ka ba be ngim ong ya pi sem ka ne ka boycott amar ba pi duk ka polong school hale ka BBP ka ong ngin ra ek school ke babha hamar yao ngin wan ra ek hospital ke badan ki dawai ke badan ki doktor ke badan ki nurse ngin pek baka scholarship jagi sana puli jagi kena school ki jongi ka bawan na ka sokar India ngin sama ka por ka babyang ong kembali ka sokar ka bamenta ka bak de snap de ka scholarship eka baibam daki kena school daki samlat puli daki ba aidau ba omdan pisah Henry haki tama sahabat kawan ra daki nong ra dari sengi ka pelot daki poker daki sparkler tingka ka surok cemaria karang ka bejat ka surok chati cepo mangkomai cemau sok be omdan surok rang ba pri ba brai ide kaliang persya oh bila persya ba brai sano jak memang la ka surok ru ka omdan rang dan yang persate hamba sarasani dan ya unomi kemanjongi wala na surkar balai ke surak sakti lomba kadam ka pompom wana yang jongi wan kai rong gesni rong to na yo pensi pikai ka rong to surak utau beli jongi udan ka bosensar wana yang jongi atau sendak yo pensi penyui ke surak kalong kemdu yo bak berat bepli tarik tenro ka fusil su coba presto emen pludi mistar empat ya kita ada BBP kau kena melihat sini kemat ya no kena melihat sini kemat ya no ru rekan pay ban payangkan nama bidai ipat ba ke bajir ya kena mikmat ban le ya kata ban kentai ya kepisah ke por election ha ke por belum school ani ini kat kena ke jenduk tasam kat kena ke jeng hiar jang ke yok ke kon so api ban kentai ya kata ke syajar ke sanajar lekan ma ko kipat ba lalu ni lek kumta kalau ngakam ke babean ke election commission of India kalau pendi ya kekendon bau no basam pisah ke por election on cam yaki dia mata kadau ki yang ke magistrate ki yang ki polis ki tarasi ki kali no baket parak santu aja ajar tingka on cam baket tip baket don ki brio ke bisam pisah kalau ngakam ke babean bean yang semua jaga ki sincar dari India om tang kata kalau kau bean kalau kau konsumsi itu ya boleh nama kadai kau pisah kau bomhok kamdai dia ke skim dari ke skim tu sama kau cek abasai kau bersama iba break kau bersama iba arden balai menyerang sop-sop dan dia cek ye kisam gitu kibril balai lihat so senai tang suak election ledak election pat pun nomor 4 umyo lewat umyo ikut man ya kata ngerti ni je orang BBP ni ai ke por ke jomki ba ada ni pelut ya ke por bandung neki pom bagi spak election san retuli meeting elect election mendai ha tang ke por election dek MLA Azhar Furai ba ada nalik keleng-keleng ngilawat Semariau kan apa ni wan macam ni Semariau mesendap MLA election penuh dekat hadir ke election ni ong bangin trekam katum ke manifesto maka way ni kabara pentrekam kalong ke Jawa
ban review dari penkala ya research and policy ngirale ya kata amde baga BBP ka trekam ba ka chup kerde tang ka election ne ka pentrekam ka pen I de kam nyo mangi dawa manyo ban kena ka tin kasi manyo ban rong ka tin kasi ka khanet ka phara jang ka tin sha jang ka India abo governor kan Hindi apo Delhi oh kiwe te NPP UDP XPP umso Hindi ne malum snapback oh bada lu yang ba lu yang hiu ni ong nga hato kamle ka BBP ka tum ki manifesto ngata ka da ka BBP ka tho sa MPSC ba amdai bane sina khamat amdai na tum kam sop ka BBP ka nyai buddi ka research policy